ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kajing penbait thamai ke constituency da delimitation committee jong Giant Hills Autonomous District Council kalawara kajing persya ka bujur nagi babuan kisnong jong West Giant Hills District. Kani kalapau kajing khat pelong ya public hearing ni kajing persngopat ba da delimitation committee jong GHEDC haka khandai tarik naitung kapalalong district library auditorium jowai da bentaki constituency ki bahab po West Giant Hills District. Kibubuan kisnong kilapan pau bakani kajing penbait thamai constituency kala phare apan ban ya kisnong ki thau bat kami hap kajing long jingman ka jaka kini kisnong bepersa ki kentup ka madur umulong niriang mubakhon kse rencang kse lama kendong tuber nartiang minsu e yongkwang mulum sanaro thangran namdong bi kerlu la thalabo pelun Caroline salaro mugurdup nangba mustem nalor ki wei kadba kisnong ki bukarsan hakni ki jing pesngopat ma kilong kanong latem sopho nongkhro that musem mudmai larnai kalian yang telah lubuk area pelun borok kui bahwa kentup yang didor pal senong didor pal dong dua pair ye nya wo persnya yang kesul bahwa perca ya i pempria i karya istempia senong bahwa bu kejingma wei ko ye le wanra ya cibon isnya repair ha ki peran trong senong ha ki lang salang yong kecong la tubo hi borok kawi. Mr. Chairman, welcome to notification kepada pemi akan dikasutrik penanya aja hausu kepada isu do secretary yang dari delimitation committee the tem wa the pia megamjole the karya weda kendria ya kikatu kak kita lagi senong didong ko em apo kelas bo area pelun ro kawi bahwa kamu berduk the karya sesuai sentral ya kedong isni seloro jaga juai sau ini joman ichlong dari bidong UM apo yang kami ke lapsubo area pelun borok kawi the chemle wa hagajing pentna thumni lene kari arrangement ya legally ichlong ko he kam kenang ba kami pencedu wa kala lapsubo borok kawi ayo wakat kami cikskiat kini ichlong memory de fair keyboard ki fair kita di spa tadi handai ko yoi bohong itu siap si siap pia awak rearrangement ke yang ni yoi waya kiki chnong kam ke nangba ke wanra kam sia sesuai not da ke waman kompak ya kami betul le dan nek kata maman ko ro kawi handai ko yoi kaji pia wan ya kala bo bodam penkian cucu akaji itu total vote yang kan bahwa ye wong KUM Selender yang kini kecipun karya bahwa dapat man minority yang kini kecipun bahwa ye wong komik na kejuk ketunre hawa lekat tu kistem the emi kejing itu koyajan the Mr. Chairman kejing itu wakani wa open senyau lani bu kecik kali wakani delimitation committee wa TV man ke independent committee kai ga role ko hakmat wa bu bi hak wa ulek upun wanra ya ijing plumar ne ijing isya fair dimut aperdi yang ini kicnong dua he dua karya hi hawale di ya gani kari arrangement iki constituency ngai ajan kam du he wa thi UM di chom sai thak lang salam the yuluti wa hagajing ito gani go consider go review bi haga
jeng itu wakani dari arrangement dia yang ini ya kini cenong di tahu juga dapat pihak dan itu dapat kerja nak kalah support cenong lah support di orang koi kalau compare ini kita tulis cenong ngam nong ini koi nak cenong he deyoi wada hak ko bukan dia dia dikat tu kat ni teli cenong kenapa dah wan ka chaka juai not o ye om em cenong kian em ka cenong he itu andai de penwan o ye om wa em ka jing jai lai ya ki kendon ai kat kam OTP ya kur kompia constituency ai wan em ka ka geographic contiguity wa ye om wa de interop da kabin cenong he haperdi yang kawi cenong kawi cenong ka penwan ni so jubor jadi kini negalian telah sebut kecenong telah sebut perlu diurut kawi percayai wikam tu le agak jenis itu agak geographically wiklami di compact area kamu non di ke lah sebut area perlu diurut kawi man ko kecenong ko man ko ya bilang ko ya jen diung klaim em kejenis jengai ko penkarya di natural boundaries kami diwa andai man ko ke area ko man compact Kecil itu organi lepas yang ke komiti, wo baik, wo we consider yang kini kijing pensnya yang ni bah ini man kini kijing siat juga penperah ya kini kecenong koman kompak kawan man ko. Kawan desnya ini kijing kompi ni tu yang ke Tangrang rumah kamu kuri, ye kini kecenong tu yang maklum buat area pun nurut kawi. Wan kina gajuk ketenre ngai teilau em kami UM kecini em lang di gajuk klaim wan klaim ra cuan klaim perpiak pra keteto kecini bui kecini kerpat nakalian yang telah buat area tulun orok kawi existing boundaries yang di topai gila kecini to boga administrative convenient ke public convenient ni ada yo itu ada em ke gap itu Mr. Chairman, kalau bu before you want to be siang tu itu akan ini sekian tu, em bergaji persenyau yang ini sekian kawan orang POY wan bu wan ini ini dapat kredit, ya gaji tu, kalau mai kat tu kat ni kan hiki point, hendak jawab apa Mr. Chairman kalau awam, wakitin ustad ongi, where there is smoke, there is fire, the bu gaji tentu, ni hak ni dia yo pun dua kelam ini, dang man bekam ketrem wakian, wami em idin napo. Ngau orang ya recommendation committee ini tu wa ye woman responsible la ja wong ye di baik ye ini tin mo ulang ni bah nagal yang di la bo area belum la da ye di bersudah dan up ye di persnya lagi I de mi gerai ko lai sekhmat la da buku haduk ke yung le so ni bah sai dau bu mungkin ni yang wa benlai ye gini lo dua kenang oleh iwan di jinjia iwo pen ki lani iwo pen rumah apa kesenang betul. Lalu ini kentem betul. Lalu ya kamu dong pi burom kalian burom ini pensnya kita dengan pensnya burom ini. Lalu pi le ucap sekian ya kan kita. Kami kapot hari jinjia polisi. Saya strongly oppose ya kan jinjia polisi. But 100% fail ya kan jinjia polisi. Tiba upaya kamu tu cuma bar di khot Jerman sekretari yang dari Delegation Committee mandi benar untuk gua dapat dari upaya konstitusi dan kita cerita tahun kilometer jengai nanam dombi nasional yo puasa siang macam kamu sekretari senang yang bersenang tangrai bang harus sofa 1 kilometer bat ada ulah cikile hamad kijinye hamlai girayam hamlai yang bagi kelum tetap aku jimai ilahi porme yang hamlai citai bakiwan kile tekan kante ye ini wa percaya ke jipiak polisi neba wa kayam ini haji yang mithat uhakidu wilayah ini yang konsumsi tergantung si lebat jenge izin memang jenge tekan kante hadirin dayui ya ketua draft komiti nagal yang ke eksekutif komiti yang berdorbar senang dan sampai kini kali komiti akan dari
Belayus Winyas Nemardar Hosu Bada I Jingto Sa komiti lomba Marcos Surau Yo penpoi Saga di Saga ini Jingto sa komiti Bada Nirsi Yenya Ye Petut Yang ke Dorbar Senong Wa Nindesri Nagaliang yang Dorbar Senong Hadin Lupai Ba ada udah namu Da pelumi yang Dorbar Senong Bada Nin Kamu yuk di sosial media bagi paiba bagi spam bagi aku percaya ya demi kejimpian konsi nei ba ho pia konsi ini kenorin bakal layak kam di an kendam yo ke pia konsi untuk pun paria ya ke cenong di tau untuk pun paria ya ke imlan salang yo ngai kamu mangkat tewan depan paria ya cenong nam dong bonowi badara le tu police station ni ya ke cenong nam dong bi ni chasilia mentang cataran sekarang saya terpilih ke komiti pemaniki kami pernah tiba di karbon jinggai kamu ini tidak terpilih di wah kamu tibi kami komiti manggap independen komiti menjan kontrol lebih kalau tu opiman independen tu JP yang disenang rumah teruslah kibun disenang senam dong em apa disenang nam dong em apa rai nam dong mereka manggap decak penparia ya garai nam dong ko wi daga sinong ko emlang uju herai silungkot ya garai da pharia da pha sa siliang mentang konstitusi silungkot da pha sandugi masna konstitusi silungkot da pha sa umnadang modok konstitusi karo kamte icheni mogani ke jimpia konstitusi memanggo memla ka kam kendon ka ai yong ke jimpia konstitusi kamu ngi buklamat di chuayonga wah kini jumpa si report peni investigation atau pendam atau manikul yang total lu henry ceni kini untuk memang piau si manikul lu henry persubajur ni uyi yiri kejim untuk ini sekarang kamu kerpa ini kayuan burung yang kejurusan komiti usnya habi perkan untuk bentuk pelatihan pelatihan di mawan kawan the jingcha sidia mawan kawan ka jingcha pressure giwan ki bru andre piu lai kami kon kesigara yang beri nyatra kami kon kesigara yang ka district yang ini mulai kita kendon ni ai yang ke district council doni kentin sesin ek khube but ele ka strongly message sa sarkar ka district council ni uragui kamu yubi yaga kubur ni ketuman ke jizkia wana kan yang yo dorbar senong nam dong bi wa kumkunang lejiai wa sarkar ni ke sosial mako ni mengaji hak lagi sedang mutang i kan ka masih wa hapul station nam dong bi mem police station ni nam dong bi ban mem ni sapo dalam nam dong bi Nagalian yung ikan kay Parajan Snow, ke Snow Kemudian, ke Snow Tamu, Senaro, Makam Jauh Snow Lapangan. Iwa ini nagalian yung ikan kay Wahan Snow, Market Snow, iwa na daw kuha ke District Council at kung itikam ke Deliberation Committee, ke Pakila yung University, na kakam kejituan yung Snow Kemudian. Matayo ila yung receipt copy, naga office yang dia kaat kantori penawar raja lain. Tegani kejitua yang ikan Islam dua peramat jan itu, mulman yuruti tegani kejitua yang disebutkan komiti yuruti mulman iso yang bahar. Kami ada nuru yuruti mulman koi yang tegani cispa. Andrei ko pun siau si ikan kedong cong hitau koi spa koi kendai mun sai cetri kuat. Gomor uang mana kalian yang ikan kecenang lapangan medan, kejimut juga ini kalian yang keluar basnong, kewidon negara juga ikan ke komiti, juga ikan keluar basnong itu darai atau widon negara kejimut, mana kalian yang ikan keluar basnong, percaya ini kejimtia, ia kalian konstitusi antisipasi. Gomor uang juga kejim percaya yang ikan keluar MG kita. Kadang ko na kong to na punta ko dito sa kanya. Kadang ko to punta ka king ka kamay.
Kadau pun itu kita kayau kahan, kadau bosan tu kita kejingjau jingtoy, kam di blok, begibi tuan di department. Mat kadau pun tu kita hedging itu bagi assembly constituency le, ingat itu kawan nanti yang kita kita pun nanti apa kamu kaya. Hedging pun le, mencoba hari ini senang sudah ber. Kini kita mendiang yang di sini kepada mereka ketemu dan tahu. Kesenaro bat kami berpalam tangga kita macam guru menanya ajar tu. Kalau hari ini kita ko kat ni wan dasa ikan masdu kat ar la kat les pak bote. Tegani man ko jinya jinya ni ikiliam yang ni. Tegar kam tem di gunung la jimut ko ba jing ko ni. Nei te daw man ko yang ngahi putu jong do ban sorong pengap ye ni. Wo kerpat ye di mission committee wo sewa. Wo elati ikan ko do ban sorong pengap katam ke jingtua kini, cagi di kerajaan Selong kini kami ke Selong Handoli, kami ke Selong Senaro, tamu kedai tahu kuman marjan ni, hak imlang kesalang kesuk kesubah kelai kuman di kuar nadai kuman di sini. Terus itu ni kerpat yang ini berubah. Ya kedai mission committee sini apa, cimi ini ke kerpat yang berubah Selong pernah boleh ini kami boleh semua. Yang Selong Thangran murah tuwi. How only upia constituency, lene. How only you pun constituency 16 here, tahu ikan serut, punya orang kami. Kamu resmi kami, ketangga kau nam dong, kami kau tarik pergo, belum lah sampau. Tangran, wasnero penyedau kami kau tarik pergi, kerkong pihak yang pi, mana tiga melihat dulu. Haplai ini tu ada tahu pun di tahu. Kepada di legislative committee, perkataan ini rearrange dari senang kewak hamjan. Yo supat bau ye lah yang ketika ketemu dengan legislation committee dapat kami tu apa? Henry ngata paro. Upai sendiri yang senang jo kamjan hapo ke kami sedang konstitusi. Kenuk sawa ya. Keseluruh penyedah haplai yang baik yang betul. Har betul pro. Kenuk sawa ya namdang haplai yang baik ketaknya nanti. Kami temu ke kementerian konstitusi. Untuk penjelasan ini. Kadang kita terpada di rearrange yang ini. Keduk saw ayat le, hamro nanglim. Hapa masyarakat konstitusi api dunango, te AD kisnang ruper. Henry ni daw cimika kayong tuang nak Thangran. Ni daw kayong tuang menumraj pawit ni nak kisnang Thangran ulai dikjak. Hamro nanglim pihak gas kok. Kesan arborto, haplai negeri kita. Kadang-kadang ayah ini hebat tu hina mila untuk dia bercakap Thangran dia bilang tuang le hijau hina iman hijau kau kau pun nak Thangran lelak ni kami kena di lelak misalnya buat orang kat bah tuai le ubai kot ni MBC Thangran Kristen yang bawa tuang manikal mukuri tiba berdi macam sikit bang bukuri bila. Tapi pai-pai orang bukuri umudo ini le chnong. Ketia tak kemen. Umudo ini le chnong Thangran Kristen yang bawa yang tuang. Kau pun dia Kristen yang pun dekat Thangran, dekat Thangran. Dia yang tuang pun dekat Thangran. Kar kata gini mang ikon. Ngoi jangan ke be. Kar kata dia jangan pi tik kamu tak boleh senyap. Ekor akon senyap. Musim tu ekor Lidau mehorau ini ngai kepada kami sedang konstitusi kami Thangran yang jepor menjengai kamu jengai MBC gamale. Dari kami nak MBC jengai pani gamale. Dari kini untuk Senaro Thangran belum lanya apa belum tak. Dari kini Thangran terus nam dah haplai lembang nak tiang mangga apa belum tak belum dan le. Gamale ini gamale. Dua jengai dosa tak belum tak. Karena I request the Delegations Committee to please rearrange the delegates. Thank you. Number one, how about you can become town, Yaka, tentative draft yang ini konstituensi berkelau untuk town yang MBC. Jadi kita tahu, yang ini konstituensi yang MBC you motive behind. The motive behind itu for political interest, untuk for public interest. Plus, untuk
convenient. Because I say you will be a man, now let you survive for you. Go on. Lalu pagi, nanti kami bingung nak menjual, dan nak celai itu lah. Kamu akan di person yang percaya dengan dalam program. Jadi dia akan selesai. Almost there is something wrong. Definitely there is something wrong, ini. Haga juga yang ketiga dia konstituensi. Kejadian, mereka pulang, mereka mensiap siang, wow, tentu itu kamu delimination committee. Tentang hewan itu, jogo or situasi. Hatu organic delimination committee, do they really mean business when they conduct this public hearing? You want, boy, itu aman dan do pendek formalities. Pendek hukum, mereka. Demi tema, ni chairman orang, orang ni delimination committee itu independent body. Itu tu usia sub, usia umat, aku kata, how are independent body? That means there is nobody to interfere you. Tema, ini tu appeal siapa cut into public to the appeal, siapa serious. Yang ini ke jiko jingnam yang upata. Otherwise, dalam serius cuma sengaja itu jadi yang kam kaya itu, yang pore ini yang kuasa ini, orang ini macam tahu, repair. Ini itu akan jingkwa bayar itu stress jadi, siapa work as an independent body, and no one should be dictated upon you. Demi tema, na kalau orang itu, ini kau konsen citizen of the world. Mana boleh konsen na idom yang nancur. Hendak konsen yang jod, konsen yang yau, konsen yang katakan, hendak kau buat wajo yang kajin yang fair jadi berkan pihak konsen. Ma adalah price not. Cinta kompas, bu ini yang musim lese, dan ini pagi nama yang cuma cewek tidak buat. Wajib bu ini, ikut pihak north, central, and south. Dan ini we have to follow according to the kompas. Hendak ini ikut pihak konstitusi, hagawa example. Yang yang nak kenal yang macam berbuat tidak sah, is it common sense? This is totally nonsense. Demi tema, dewa buruk. Ini kita mati ucana ini. Kenapa? Kalau ada pergi yang geographical location yang kau area siapa, lalai dengan tua, dengan sado cai, lalu dengan halai tua mimpidu, sebab bersih, bersuat, kita jumping frog. Jadi kita iwa. Untuk saya untuk terbuat uang kita, uang orang cimet ngam siapa yang aku mungkin juga dengan baik ko yang betul. So demi kau lihat hari itu orang kami kecil. Hari ini kami soal form. Apa? Jadi apa? Jadi kami kecil mah, dua macam dan urban area mungkin juga juga area. Siapa review ini? Last atau jadi joy itu last. Bah, hari ini payah lah. Kasih satu konstitusi sedekah. Ikaman yang kah. Kapsal yos, lepas kau punya kiri ikaman yang kah. Yotu mereka mau declare lagi ke MDC election apa umusnya.
Hanya ini dapat ini ke dalam mission komiti yang berkejuai, lalu kita turunkan ram, tip, ini yang penmanya kau islam, mau ini nak kira bagaimana? Kita mau kita beli dua big question. Kayu agak komplain yang di publik itu. Cuma ini kata pada mission komiti hak dia kerja, kami tak apil mah. Lalu tu anuman apa sih? Lalu tu iuman siapa? Kekai ke delimination korang kecua, unik ke kami joki, dan kata, sitting MDC, udaman, yo kau boleh bagi delimination committee. Kenapa boleh turun drama? Kita boleh kau turun dengan pro. Kau dalam ini comply mah, dah mungkin cikgu mah aku dia gubun nak kita. Kau boleh cikgu mah jangan kena siapa curi baik dah. Oh boleh, kenapa hewan lagi? Kuat baik YouTube, kamu Roma pilih. Haperri yang kini kicnong kita pihak lagi, dah kicnong dihe kilom kiwa ke geographical background status yang kaman ke homiok yang ikam ki nong kicnong. Kesatuan kadang pihak ini konsentrasi man ko hakam ke yang yu ang man ko sok. Kiwa memang tip chua ke jing joktin, dunia ke jing batai chua wa kaman ke jing hakan ke draft kaman senapi. Entrai direct baik kami hak public hearing memtok wa yo ya kan ke jing public lembaga sosial media mungkin kita wan sini nela. Memang notification. Tengah kan ni dia ka yo ro hi. Yo wan ne ke sur yang pai ba ro hakan ke di public hearing to kata baik. Ya pihak pramarjan cenong. Bon hagi cenong to do iknong to ber wa demand. Bu pramarjan cenong. IM gi cenong kiwa pramarjan kiwa masjid de jiri wetur la poi. La life step ile poi bai. Ki cenong pramarjan yo I deu maya ki cheru bai la ya lai hadi ya ki ya ki kamai. Kamu tu ni he nadu ka song kha jong man hadu ka lai mane belai hadu ki bitorang ki kap. Nadu na pas I MI hadu ha pamanik hadu ha mentkung hadu ha menso A menso B na am chok ta om di khle buj mo bi ga men skia thame da ki wi kan ki chnang ku am ra hajan le dang am he te I mera khan bi ni total board da da phi uman ko wi ko so thame yang ora MI ki thame ji sin ji por ta kita ran hi ko wi ga jing tu ko ka jing wa I wa ka delimitation committee yang ka JSEDC yang bai ka ni ka jing kerpat ya ka jing dawa yang I wa pengat nak PE dah to ipor wakasna pun tu ber la warok cika tu man ko sa den ko wakhen baji ki bru jan warok ju snya bai to I wadang sa den ki wadang tuna nadu kayo ko kot hagaroi par kurang thi da yuluti wa kam ki khon yong gari jan tia I da ju em hok hi to yo gadi sel e gi ni ka jing kerpat yong I di mesem yo khian wa bo I pramar jan snong kam wo ki wi ki mar jan snong ile demand ki kentu ki wakile uyo ki prajan ni ngai lang bai ki ile kita ran hi ke jingwan yang ini ni ke jimut wa snya ba perkhat arsen ni ke ni ke draft bo no ke chnu tu ber ke chnu pramarjan yang ka ni mita jingsu yang pai ba agala gawan hak kam waro kam tam hagal yang secha kadar ke roda par kini ke chnu pramarjan yang I ku do tu emi hakaju ka CNR di blok mut halas kan blok hakaju ka konsensi yang ka ler liang tersuk ba wi to kam hakinu gi kam daman ka kam sanhima sima daman ka kam sincar kadar ke yapim komputer ke iteron hi ni kaliya yawi ku lay ki media ki wada yerap ber ku emli hajar tam kibot ki wa he idang bon ha ki chnong ta hagani ga last delimitation oi pida phia I chaki ar liang kawi ha ko ka khande nong jini kawi ha ko khan ru sangpong kani me musnya suk I redap to le ga mon dala ki por redap I ga tu le chhaus nem hagani ga ganti la kawi ga jingban khia I wam hoi dalai lai le wa iboro to upat upia di aryang leliang ya kecnong kenong tu ber maya yo in penne I kamaju lowachwa ijo kawidon hi kecnong kawidon hi kejing teli na yo bi kejing thok slokan yang dibai ba no thak bod negasi kejing kwa yang kita kecnong yang ito kawidon hi ulai ka chola le chiruk bai tang kwa I wagi kecnong pramarjan yo kayo luti ki wa to ka moro lembaga delimitation committee api ni jingker pa jang warok kam kecnong ya bon ha ya mi ini ni kecnong kam kadap kam besaki tang wa hap ni ga pha kam ni telefon jiwa ya pra ya lai yang I di pihak caga nongjingi menso konstituensi ya gadong yang mulong kuasa uhe cenong di pihak caga modok umladang konstituensi kat kam geni ga
draft te hijau por la kamong he chnong yong i man unong thabut wa em ha gadong yang mulong te kini ke draft man go wa lai khmat u he chnong yong i dengat jarjer ke konstituensi he chnong chaga modok muladang konstituensi iman chaga nangjngi menso konstituensi igante percha jurika yaganiga jingle yongga delimitation committee ine wan hini kamong naga lingyong dor bar chnong rangkat wagini giman be man pa to wa iyenyi hagajo konong rim wa la jia wa ganiga draft man go lai bai chikmat i gam nagaling yong dor bar chnong rangkat naga jingsin ranlang yong gini go em ne hini de brai nin go dor bar pelun yong go chnong wa udami uci mentah haga election MBC kam jo le wow daw lai chikmat nar to ku ying le ying so le ni banta gan ga kam yap kam im yong ga chnong ga thaw ga yong i ni ba i gam ga chnong ro ile wani hini hado kan ni kroi ne to dak di ga jing sausi ya gan ni ga jing le yong ga delimitation committee han la kat le i kermen ni wa ne da wa gi man go ga ni ga draft don hi le boy yo le se daw pen baj ika leman ko baik ke burom da laga ci delimitation committee ga maman gi ong gi to gi independent emre kita ga jing cha kum cha te gi home star A dan home star B te la da to skit kam te iman ngai ga ga te ga jing ong yong ki mene henrei la da to arwan ko man kam te i na ga ding yong ga chnong hi wow boycott i ga election te do kite hi ten gi khjek te yulti gam wa ga ri India yang iman go demokrasi yulti ki le u le gi te idur wa mon lang yong pai ba be ten hi ten gi kje to ni pot di wa burom ma tam le yang yo ka komiti ko de peman le yang yo ke jwai SCC ka komiti to ha ji to u phya ya ke ga pen si de ga yin hin thau u prasa wi to ke ni ya to u man seperti yo nga lambor lang do le ke sonam dong e le kre le kamu acting ha raj de ga kamte wi to ke ji phya ya ke ga constituency wi to yo i to ga muskat khanduli hoi to ko muskat khanduli em kat tu kan ki song i go sa kriya go sa phya tham tam ye ga nam dong bi mu khnang ke ni dara ga silem tang heji por ya ga lam ngor kantor krem siang that menteri ke ni dara ka chikini ga modop umladang tegini kumpau ke siasi leliang yo i hoi to tham tam ya kini ki song go sa pengke kriya leliang yo ga right nam dong kini em biro apa ji pa yo ga right kan kamte hoi to wini persa juri wala liang yo ga snong hi wo kentup lang ya kini ki snong ko muro khat ar dili ki snong po ga right nam dong i persa juri kini ki jinle leliang yo kini ga delimitation committee wo phya no i wo lekhot lekhai da kan kamte kwa wa leliang yo ga ofisi em ka bu chong berkat benia aga hoi to gani khnang wa wan biang ki kamuju ya gani ga constituency yo i dan ni wan ra biang ha ga we to ban ra gi ga nam dong bi chat chile mutang yi go ra wan de gi wan ki thau de ni ga nam dong bi ne lang ga ko nam dong bi nam dong e wo gi gi snong go marjan kam ka ser sang bu khon hi thau ra ga se du sa mun so kendong sta le ra lang gi ka wi sini pelos lang go ru la pangap khanduli hagin gi ju ga thau ban ra ga sta ke te to go kwai de ko ga ra ban ra i ken ga ga nam dong bi ra no ge muskat sedeng bai de hiji por wan yo sa no ga nam dong bi sa mu khon chwa ke te go kwai le liam yo ga rai nam dong ga ji ni thau ko mu ha ra yo ga rai nam dong persa ai ge ji le yo ga par la ne le se ko se ke ni to ge ji kwa le le ga hu to ai por de ka bukan te ile yo i persa ju ri ge ji le liam yo ga delimitation committee kena gua uji wan ra biang kamu rimi ya ga diga konstitusi le hiju i bro i snong ga khatta mo po ga right nam dong ki ni khat agi snong digni ki te place bol dan wachnong dan wa i wa bulang i wa ga nam dong bi kamajuan kamaju ya bam ya di hi kalau jam di bon gi bita wa ai gi raya i ite
nga jo tenok lam nga penem lang pi wag nam jombi di te na su na tanadi